V svojih rokah držim zemljevid tvoje duše. Te metnosce, ki pravzaprav pomeni spoznaj sebe in osvobodil boš svojo dušo. V tem zemljevidu svoje duše najdeš spomine svoje duše, svoje moči, svoje potenciale, svoje spomine in s tem ustvariš ali pa spremeniš svojo usodo. S to karto boš lažje razumel sebe, lažje boš razumel, zakaj ti pri nekaterih stvarih gre izvrstno, zakaj pri drugih spet ne, zakaj se z enimi ljudmi res dobro ujameš. Piši mi, jaz bom pa tebi ustvarila personalizirano karto, ki bo samo tvoja.